Pemirsa penglimakan COVID-19 nasional kauningin nedunang ring tanggal 13 Agustus. Wilangan kasus harian kantos 5 talian diri, sani sedurung nyane kauningin 6 talian diri. Ngenenin kewentanan pasien padam kauningin nincap sayang ring erahina sedurung nyane kantos plekutus diri. Asa punika taler pawawan pasien COVID-19 sane kenak durung langkungin kasus anyar. Wilangan ipun mungguh ring 5 talian diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan hinayang pawawan kasus COVID-19 kantos 5 tali nanggu 104 diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 yutaan diri. Selantur nyane pasien kenak wenten 5 tali nanggu 55 diri. Raris indik kewentanan pasien padem nincap 19 diri. Asapun niketaler pasien COVID-19 sani kanton kerawat wenten langkungan 50 talian diri miwah suspek wenten 6 talian diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.